Abusia sa pepe. Becky TV suni Adwenepahene. I see sa pepe. Aha. We express we boarding. Wa hwe bia so. Aha. Yendi nkomo kakra. Ai, ye nkyere mu fake what you say. Me medin se bo no. Smack medical catch am say machini manim Germany ha. Obi ani ho. The article family. What you say? We are here. Sa pepe. The article. Ye na ye de Abrokyire real life ye de ebremo. Da bia yaka. Ye start here no so no. Ene obi aso ide, obi edi nkunim. So what you say? Obi edi nkunim. Ye na de Abrokyire life. E de ebremo. Ama obi ehunu say yes. The article family are here. Share the video. Oba so anu a share, oba anu a share, busua, oba anu a share. Na agro na ide sa pepe, oba so a share ne enko. Ai. Abusia sa pepe, me se oba so a share ne ba be di nkomo. Oba a share ne ba be di nkomo. What you say? The article family. Oba woso. Woso na unu bi so nsanka. Share video no. Oba so a share na. Ye ni abre, ya ka chem se de Abrokyire mu nsem be de ma me. Ebe bro mo na de, ye de be de. Ebe bro mo. And there be ebe kan okra de. E de akyerem because say e be twa ntram obi apɛ asɛm de. Eno de there be that. Say aka ebe kan okra. Sa am obi e hu say. What ya o be. Sa pepe. So what's here? Ebe di nkomo akra, ebe di nkomo. Na ene wa bibiri koso wa Abrokyire a. This time around ya ka akyerem say ye mammo tutum futuro nya de engu Ghana fo na ni. What you say ebe mo tutum futuro Ghana fo na ni de na nkanye ya. Because my Ghana na da hono ya obi anu awon no Ghana oba so anu ahye abusuya obi ado Ghana obi ape Ghana asem ye mpe Ghana asem a sabi nke wo ye to Ghana na no nke kunkum ye ho ye do Ghana papa nti ye kasa face the country sem a eno kwara nke ye kwara na nke di kan se do Ghana what you say ye na nke di kan se do ye my Ghana ye obi anu mpe Ghana asem because o ye proud say uko ba bia ibusa wa ufiri hin wasem ye Ghana ni ufiri hin wasem free Ghana enti nye nipa ba ko pe na ede edo Ghana o na obi abeje ginam na ye na ye pese Ghana nye ye wo de na obetuma ye ha ede na betumi da Abrokyire fo no kra na chese omo ho ye mahi bebre ho ye mahi what you say because no na omo ye no enye ye de bebre mo ye ntwa mo ntro da be ye be ka no kra de ede akyere mo ma me hu say they were no maybe see air course for man certain time or so. There be a ba me say me joke. Na me sere. 1 month hours me din say buono. Maka kire mo me Germany has said there. Omo da mama. Yes. Upo, take it or leave it. It's so yes. Okay. Sa pepe. Until say that me yere ye tum pasa na ye ka kire mo. Yes, there be a beka no cry de e de akire mo. Sa pepe. Muntwa screenshot m come microphone no. Ah, muntwa nko. What you say? Sa pepe. There be a beka no cry because me nuanom omo Ghana na ehia futuo. Yeah, oba so awoso. Ye nuanom Ghana fo hia futuo because enka na tete no. Na obi nya sa opportunity we say ya. Obetima aye dey. Aka no kra de akire onenua e wo amansantentan so enka ne tete no na saa chances we bebre nya dey eni ho ntina nipa bebre eye dey etwa ntro kira manfo obu ho ote Abrokyire ote no hwe ni kutre yam hwe nkoye obu Abrokyire ote no hwe nya dey enkoso so ate ase hwe enkoso nti no na akwa ete se entro kwa no ndo so be dey obetwa akire ne nuanom na saa ntro no so otwa akire ne nuanom so na emfa ma no omu twa ntro ahwe oba na dimachi no what you say nyetoto fe wa fo baabi dabi nyetoto fe wo fo baabi o oba papa na dimachi no so what you say me na me de me ho de me yere na me se me yere ni machi so ye omo ya we so e ho tan oh say the pants all pa ono so fa ne de on fa ne kunu aha eni nachi me adwepan okọ baabi a me metare no onam ha me go school back what you say tell me say Bruno say pepe ena ye oya no na e show ena ye oya no so what you say say pepe ubewu asan oh entino se na ye ka no eyam de pass enuanom Ghana fo etie no kore na omofo afutusem ye dey efrim enam Adwenepahene so ntire na obi ti Ghana wotimi busa obi say article kra no eye de what you say e won Nkratasem mu sade nipa no betima bo no ho ban na obeduru krom ha se ya
watimi aye dey hunu say ebia bema we ya mene na etena no ebia article we na e de kita no enti bia mpeso move ko na nim ha e over so was what you say video near the emma ne ndi nkomo mo frefre omo nyina anye de emra na yen fire kakra ene be kire article keto bi mu ye dey amomo ahu anuma bi ye dey e wo say ye no ye ba na ya what you say me me kan kire wo say wo pa fasi ye betwa me ka fa soro what you say me Abrokyire mu nsam de ye be kan kire mu because Abrokyire say na head dey yi no kure de ba akopɛ ena mu so adin pa emu ode yi emu so adin yi life bi e ko otwi ko breman bia no ebi ye dey ebi wo krum say eno no nkire say ye ntena ha ntwa enuanom Ghana fo ntro because obi ti Ghana odi yes na obi ota Abrokyire obi ti Ghana wo chese no ma wo no ho no obi ota Abrokyire kra nya dey eni bi eno no nkire say nipa na bi o ye nipa se na obi oda bi but yes ye ka no kore e de kire wo ti yes krom ha e ye face the country atonsum omo face the country no Germany de no atonsum meka kan biem atonsum me se na ye kasai na ekufo ado e wa ha o mampani Ghana a oye o mampani e ma Ghana o wo krom hanom e ye Germany se Düsseldorf se Cologne no yes remo me sa me face the country ni bia en ka me ko hono na ka makwa akoye dedagu na na chu se na na fix the country no se me dia tema ho na me kwa kire me mema very good ho ena me kwa kire me masem e wo ho so what ya se eti na na do okrom hanom o krom han mo try fix the country for na say wa ka kire me o se me country o mo say wo try wo mo edidi atem na o mo ti social media na o mo di na tem no o mo nko na o mo koye de enkoye wo ho na na try o mo gidi mama say o mo nya mema Debbie denti krom pa me say o mo nya mema no say o ye bema wo Germany hanom Dabi on chire mema ni na makama no me na me se ade a me yo me na me de me say bo me bo no me na me kan me ye me bibia ni ho a me kasa me ya me nya de me nye me bu nipa but me nsuro nipa ye be ma Abrokyire mu nokoreka e be dadi se na e be ye obi tu kwan ba Abrokyire a wo de be si ne mu say Abrokyire na me ko no se na mutie tim kokoduru a se me beginning me mfa ne fo ento oba enya na normal but yen tena se ntwantro nkere omo na ye twantro ni nyina wie no na ye se ye for one day fix Ghana ubeti ni one day affix Ghana ye de one day fix Ghana na wo ti kroma na osuba ante say usuban wo ti kroma se no musuba bone na mudi gu ase na mu buja nye jama aban na nani ade nka Africa fo ka Ghana fo nka ase ha se nye jama aban na nani ade nka Ghana fo nka ase krom ha wo kan se wo kasa dodo okay so you crashing me the word crashing kwa na me de no ampo me o kasa me crashing me tumi am de tu obi kasa o ye crashing am me na me tumi am de because me no me ko school no na me pehuro pa na me nchiri huro me de no so we wa dwese oba me platform so be di my time na kam de a na me be joge forget it and no crowd den kam coat na kam shirt because me na me pehuro me nchiri huro what you say enti me no se wo pa na se bia ba be didi matemu a he eno kra na mtimi me de no na se ya sumo omo enti omo so omo ye mema no omo ntimi ye omo ni se wo ye bema wo ye oba na wo be didi atema en fire because se omo suma wo no omo nye mema ti na omo enti omo ne ehia na omo de omo kra no omo kra bo na omo enti man kasa me se obi ye bema o Germany ha omo me din kafe maka because what about di abo ma timi ama na mo de mo toy fo na mo me se ma bodin na bo ma ba man fodin o ma timi ama that mean say o mo nya mema san crofo no so sole na face the country what you say to oba so ntua dan ka ye kan mo se boy what you Abrokyire Germany krom what oba so me say Abrokyire no kora boga for we they live fake life Ghana for na mama bogas the breath pressure mama no there Mr. Munya very careful sa fake life no mu live o say no da bia beka ye kan say I na branch not Germany no e na dent da bia so meka me da bia me se me chantra mo opema say mo media no so there e na meka no kra mo atan sa pepe meka no kra mo ye de amo atan wo say fix Ghana eye
Obi ni wa o tan say e Ghana enko so. And obi ni wa on support. On support. Ba mo nipa na mo di animu. What you say? Mo obi a woni bie. What you say? And engineer animu anye dede. What you say? Mo a mo de mo yam kom. Sa what you say? So sa eti da bia me say me de paradise ya chia o. Baby yes. No credit many blogger me bo hye. Many blogger me ni edene. And I met me training me yere. E de me yere so adwan. What you say? My training me yere. One night me ayebi. Mo for the 10 am come to. For the 10 na katu. One night me ayebi. For the 10 na katu. Why and night me ayebi. Ajupa we boy. Me mama me say me adin. E bo kra ma. Wedding. Me say do e be ma o Germany ano. Omo me din kafe. Ko no mba to mpika so kran we say mo ti kroma ntua dan ka atete ma so ma no den media no mafiri so se maka me se ma mo time media no o mafiri so maako on dey say do mani maye aso mu nwale o mani maye jobri pekesa e no mo titi media no so what you say na you viewers no mo what you say omo hu sama fere me ba ni je fa kwan bia so e de wanim buase no e so kata so kata da buase ne de wo ho en kata da entimi kata enti mama face the country no bia support but ye fa one day en fix Ghana and en respect ye mpanyimfo kakra omo ye omo nyo ye den ana omo na die so ye Ghana mpanyimfo no so omo ye omo nyo ye den ana ye twen mu ne tene be ye pa omo na ye dey omo na die so nto omo die so no ese di buo kakra ye dey ema omo hello ese di buo kakra ye dey ema omo na omo susu timu nsa asem na ye ka no omo tene wa so pam sabi ofri se na nado ono no onti asem ana very good ofri se mahama onti asem omo ti asem ntina wo ya ade a wo so oh waka matena so pam se mo se face the country mama mpanyimfo no time kakra what you say ye to aba wie mo se face the country mo fura Abrokyire ko to aba o man to aba mo ti Abrokyire say Germany ya na gidi biti ayi na mo koto aba ekeduru honom no what you say keduru honom no what you say keduru hono ana mo sole ye ko Ghana ekoto aba dia ene nke be salutu mo say yes mo ko Ghana koto aba Ghana na mo sole mo ko Ghana kwa dia pa na mo ko Ghana mo ko ye dia pa na mo ko ye abato duru ana ka mo ko say musuro say abato duru because omo nwene man no omo nim say abato duru antokwa besi nti won kompo na omo ti fie didi so what you say won ko etimaka tem say Germany bloggers no de he we me eyi me yere na na say wanya ako emrati yeah what you say here for apart from that no de menua obi oba media no so bia no oyi na nim say I just say bia blogger bia won nyina nim ye nim no obi a won nyina nim de fine but me so obi oyi na nim bia oba media no so o Germany kroma bia no omo ye fake omo do mo fu nenam maka ena beso nim ni wura me se ade a meka what you say me tena kroma say enyama no tobe meta social media na kam yusu krobi di na da so me tena me tobe emma social media me de na me so am tete maso na me makotena ba so a me wia me say I benefit obi timi kasa I wuti Germany kromu ha e kasa wo man panyin fix Ghana on fix Ghana na wuti abu aban ne fa so e ka kire obi say I ena aban no ena o say ye fix ye kana say ya fix country na wie ye fix country na wie ya afere mu gina wo say mo say bo aban no krono na mo bo no hene ba kwa akosi so yes ye boy ho ban ka na ekọ no he me na mana police for di machi o me na ma police for di machi ya boy ho ban asie so ati ase police for na ekọ no we be ma bra yes yo so ye be ba wo Germany me se wo mo fa ko fasa se me da me kunu we be ma no aba wo ye oba unya sebi be ma ne nna no o ya o kasa basa say na ata o ma che ata o sama no ti o sama no no mo ni wo enam aban dan a o de ma o nti no o mo ni wo hu to mo tena be ma ba ko o fa be ma we a wona na wo na
ade tia na afa we no na kwakwa o yos me ne me kunu nete woni kunu bai ko ka tira ban so no kunu nete oba bia o ye blogger bia na wo se wo be gina kantan na me ne me kunu nete o ko ka tira job center for so no kunu nete ko ka tira job center for so job center to ada ka ma wanya bone munya se mu bu jama ya ban fa so no munya sa mu ye betim to mako jama ya ban mu bu no fa so mo se Ghana ban nye no Ghana ban nye so ba jama ban ekrokro no pa Ghana ban nye so ba jama ban ekrokro no Ghana for bebre week too much they are weak musole am se musole am se kroma se de ai na Abrokyire obi akwa fa so de tena ha ena Ghana pan for so akwa fa so de tena Ghana Adwenepahene me do o ni sa ma se wo woni chia se de odi mi nchen se be ma papa die wunya nyame e bia dom me because me ti honom no me na me dwi obi a David obanie me sa ho nya fe se me yere a okasa me ho kra na wo be kama se social media me mfiu because me hunu se me hwa me yere ni pa na me hwe wo de a awurade Yesu ye na sew ana me kunu so no ho afa yi na wo swaking kon what you say swaking kon na wo wetimi me e de na ba kire e de na ba kire e de be na ba kire omo ni mi ye omo siniti what you say di mama be mani san crofo no mo say yan fix Ghana by force no omo june say to be a leader is so simple. Even though we school crampo na so a class prefect. Class prefect no to control just 10 people cran. You say easy. And easy sir. Bibia a time. Adwenepahene easy anka demonstration omo planning ni. Ekoye no Berlin. What can say me yere? What can say? What can me? We are leaders. Leadership, it's not easy. It's not much man. No. I'm no Berlin. No. Oh. Aton swim. Yes, yeah. Fix the country demonstration. I'm going aton swim. Me 1,000. Take it or leave it. So them the yam. On face the country. On to aton swim because munim nyansa. Aton swim. Munim nyansa. There be a Kenya asem ye dey. Echere mu a. Esem ye dey. Esem mutie. So ati ase Kenya asem kire mu esem mutie. So what you say on the Adwenepahene da yemo e say ayemo tasatase na we bi mu ye video bi mama I say akwa because we take it abebo me ha na me say sa akwa na ngasa no we wasting time we kasa ko bad dada because me guso ameye me guso ameye me so mu ye fake omo nyina omo do mafu nanam na wo te Abrokyire wo ye bogger bobra papa oni ba ko bre o mampanyi Debi What's Abrokyire na Bobra papa no? What's Abrokyire na wo sole kwa adwuma e ma ho ton no? Wo so woni wa kwobra obi, sikani bia no na ne bra obi. Ja tene se ye nyina no, ye mo na Ghana nkoso, but ye support to fix the country no. Ye support to fix the country. Support of the fix the country demonstration. What you say almost support to see obi. The people leading. Omo mu jeni mu no, omo na problem because ono no jeni mu no. E die nti e na afi no be jeni mu da bio. Well, one of the say Ghana nye. And I can say campaign no. Omo sang for no be campaign ma MPP for. Of course. I am NDC for. Ntade na wo ne ye beto aba no. Na nim say Ghana anya no. Na wo ti Abrokyire no. What me gather group of people. Say freedom fighters. Na satana mo way. Satana na mo stomach fighters ana. Satana no say mo di freedom fighters na Abrokyire for mo nyin free mo din so. Aye, South freedom fighters no. Obia no wadwen. Meka. South freedom fighters no so mo Abrokyire no. Omutisi so ekuto kwa. Me nyitwen ni adoa. Makamasa ka biem. The word freedom fighters no mo kan ma me so mo nim nyansa. Omo do mo fu nenam. Ekom na di omo. Yeah, Adwenepahene. Ma me. Oh yeah, come on. Odo. Space Efatamerov. So. Enemy ti so far. Right. And I show tuntum. Bibia is on point. Tuntum efe. That's so me the original. What you say? Chocolate. She. Come on. So what you say? Fresh boy. Huh? What's baby now? E no mo wu no. Enya mo be wo. Mama ya na ti o. Ya na se bia so nipa hoahoa no ho bebre. Nipa nya dey. Hoahoa no. As young guy to say me a. Member party me tu kwan. Mma party me tu kwan na mbeduru ase no. Ade as a young guy bia betimi aye bia aboa no ho bia no. Metimi achieve bi. As
ade as a young guy bia baby matima achieve bi nto bi tebe o se jealous jealous no mte asese sabi obi oye jealous me ko probia kwa no ho ya sabi nka kwa me despite mo ne you can say safu kantanka mo ne you can say ona bukana Japan mo na kufu ado mo ne mahama mo ene chama wuntumi mo ne and this kuku danfo people kuku danfo sika 4 Ghana no omo na ka me ko jealous enye sa toto fefe wa fo wi uti kroma ntimi ntu adan ka kan say we jealous I jealous of you really what you say uti kroma uti oba so e hotel uti kroma ye na sa ngofo kware omo ho ye mmobo uti oba so uti uwia ho se hotel da bia flag we da bia flag we ni ejina akiri frag we ni ejina akiri na ye kasa de na say na hey e be ma oza ku for ba mo ntimi anko mutwa monum kwa anko hu na dede mutwa monum sa kanado ba ye na ka mo etuo na ka mo ko duru ho musenana on se sa anko fonom ko ye no om kra no oti om kasa na enya Ghana fo ankasa oti om kasa na because ohwe akoba kuno kasa last na ne brofo na akwa Gambia for brofo ena akoye se Senegal for brofo so enya sa pa de a wo ti wonom ko ka kire o man panyin se on fese Ghana ye na ese nkeka ye na ese nkeka ye ti Abrokyire na ye hu aban no ye di emra so Ghana se mi Ghana fo nko na e wo mra e wa Abrokyire mam hwa de he ti ase o hwe de eti o wiase ne se de eti o wiase ne se hu se o matena ha bobla ne bia no kawa no tum bra kawa no o matena se no o motena kroma se no o motena no do mo ye na amfa mo ena ye beto aba no am se amanfo hye o mo bo ade ni na de nto so from freedom fighters na me kire mu ano amanfo hye o mo bo se o mo support ye ne ba power ye be de be se ma mo uko peska na di nipa no ba power no yes uba so no ahye nipa no ba power na wan fiu no afere mo so from freedom fighters freedom fighters who ye freedom fighters to kromo ye dey ye tra social media enko da bi be man tra social media enko be man tra social media so ye freedom fighter omo ye fake people makan mesa ka biem they are all fake niggas me say take it or leave it what you say freedom fighters ni omo ye fake because I also your road yeah now do Ghana mama dey na be mon gada mo ho mon ko Ghana mon twa plane ticket omo mon krata no omo ntwa no mon ko mo kwa mo se hey nana yaba nana weni aboga fo hia e nyame adumo aba krom ha aba krom ha wo Germany aba Germany ha mo ntumi anko mo na nam nchenchen na mo nenam on se ya mo on se mo se adwobri me ka so mo kwatete se ya omo kwatete se da bia so me ka kote ne se na tie what you say omo kwatete se na tie omo nya mema omo do be no mo ya mema musu we mo da bia me se ka me se Abrokyire mu nsara Germany a omo nya ma so tena no Germany fo hwe da bia ka se on kroma se no omo build kron to the stand say wo ye obi a wo ye nyansafo a da bia no wo ho beto okromu a da bia ho beto okromu a ye kan obi si na ekwan nye na den nkakra asem den na say de kan what you say hwe ba bia empanyimfo mo duduri sabi wo opa obi abremu ne kase pa wi ase kan blemu papa no mame so opa obi pa abremu yes no kware no so opa obi abremu ne kase pa na kadi kan ye de bremu papa say ma wo bi ana mame because yes what you say etu so mame no papa esi ya no unim say ye ka so ka esi ya no adwuma ba Ghana nto bia ma ebia omo besa de pay na compare Abrokyire de Ghana for problem omo besa de pay na ye de compare Abrokyire de say ya fix Ghana ma omo te said ye omo pena omo be kwa na ana still a omo betena krom ha no omo opa ma na besa ngu na onko ne ma no bosome ne yam she besa sheshe ko Ghana ne bosome ko ye honom na sa campaign ye in support but mo na mo di animu no mo ti krom ha na mo bu aban ne fa so krom ha ban na mese mami mese say Kodaki Ghana ni follow the law yes I didn't also your Burma now address in the omo tra omo address so da wo
What? Oma ba Abrokyire be 10 11 years 9 years omo tena omo address so da nkasa because ebi obi ekura na waba foforo na ono na ebi wonya Nkratasem foforo a onya apartment no ono na ebi akoda address to baby for some time what you say ebi obi tena na address to baby bia be 1 year to nyoma no I dey wa pedin dan mo je mo ti krom wa say the address to baby enso kra ye hunu ne omo ho ye ka ye say na mo ma Abrokyire nsam ka are you serious na Ghana de mo de Ghana de ko da bia me se makamesa aka mu change mu attitude no first Abrokyire for mo na ye wo mo pese Ghana enye ye dia na ye bia no ka Ghana asem a ye ni kan fix your attitude e wa ha wo ne be mate what you say wo ne be mate wo be on follow akọ no ache ye mfa obi a ho dabi ye mfrɛ ye ne nyasafo na kasa what you say sawe pepe me de he so wo be on follow mkra wache wo try dey entro mame senatie ne say da bia no me ka me no kore e de akire nipa Abrokyirefo no me de da bia me to omfo wo kan yes wonye oba ne be mate no na be ma no ayi na dress akoto baabi sa asem we na akoka yes say but me ka so because say obi agire e de no agim face the country okay yeah ka wa no atuma kan ye kura no ye nkasa bi ko what you say 333 say pepe 444 enti no omo sisa musuban so mo ye mema what you say ejeku asema befie edie na sia menyampasia midie eno kasantem aje memne da wia ebodumienu obi ewu asema befie mesin wana ya me depa aje wo otafu bewu o mebo shire otafu bewu ama mabo shire won pe ye ube asa ai mama me yiro ya de pa o ya de bo se bag what you say sa pepe nti se na ye kan da bia begu so ayede aka no kreda kire nuanom se real life e wa Abrokyire mu no da bia bebre mu Germany titire wa se pa de Ghana for no se ha sa na Ghana for bia Ghana for bebre be ko bia no mo se ho ene ye man na sei ene de be pio bi man so it will be my so say be say no and na omo say die ni mu na komo betu afutuo ebe kan Nkratasem advice videos omo mu die ni mu no bloggers no entina da bia me ka no because they say as at time no amanfo tie ni pa omo say what you say omo na say ejo omo big platform what is come use some platform no and Nkratasem educative programs what you say followers me say me one follower kra na mama you one follower kra na no tie asem no ejene nkwa better than millions of followers me try kire omo Nkratasem na say oba social media so beka wo life wo live no eno na say we dey gina so na dey tufo life na we live na say we gina so na dey we dey tufo say dey be obi so be dey be famu aba bloggers no mu di monim e wo Germany kromu ada bia meka me na omo outside the crowd omo crowd so atefnafo Germany kromu say dey bi say no bi mu person mo do omo ho bagim ebi mu wo ayi outside the den there bi omo mo ti kromu ti anya hwe omo mo ti kromu maka me say Germany kromu ha say uyi Adwenepahene TV Becky TV na say wo nyako page Maserati free wa obi ay bomb makamesa kan bi mo tete ma so yes omo ntua dan ka mo so le amasa be jo we are freedom fighters and they freedom fighters freedom fighters e dey be fighter chrono fighter kronfo mo ya kronfo wate a kronfo e na mo tete wonom wate mo ya kronfo a kronfo na mo tete wonom na mo keke kan say na ye nkoma Ghana obi no waka so onko magana ye nyina be kwa magana but wo so be kwa magana no wabra bobe na wo bo usuba ti se wo Abrokyire kromu a wo te buja ama yaban e fa so I like the music I dey say mo bi ma wo te se e buja ama yaban e de e fa so na wo te se kuta krata
ukuta krata na obu aban fa so eto oba so me saa ne oma no e kapa ye be so adam omo no e ka ajama aban ne be so adam omo no e be jo mu nsam nti munya musu ba mpo ne na mo set good example mo ne mo girlfriends no mo fo address mo bom obi ti wo wa obi ti me so camera sen no so an obi so le a wo se ye tete ma so na yes benefit no sir o benefit no ene kufu adom so benefit no mo so tese no mahama mo benefit no mo so etese no sene wabubu dua gu asoma wo se wo de ye kan wuntie no ye kakra wuntie sa na mpanifo no so mabubu dua agu o masu because school no nya onye o mo na ko ena mama na live ade ba ko a wo change attitude wo krom ha wo be gina ho aye nkasa dabi eno na anye ye ba ye cry ye be support sa ye nyina be support oh yeah face the country no me nyesa me support me support papa omo na mo ye face the country so mo support no blog back promote twa to Ghana one single blog promote twa to ye na ye twa blog ato nti ye kra na ye na ye support more because Ghana ko ya ye na ye nyapade wo Ghana nti obi be gino kasa wo support a na mo ho ye mesere twe but mentina ho emobi emedi animu na nipa no we kronfo sene omo mudi kan no kra na yen support so ade no because ankofo we sene aye group matic group WhatsApp group a surface the country for no Abrokyire for no ma agenda nyina no say ebe nye sky contract bi aye de amomo so contract ne ba na ko mafra Abrokyire akotena Ghana na mo ko diskani bi sana ne wo mutim ena aye de ena abo apia omo nte bo pia omo sa no what ya say bo pia omo sa no omo ntumi nya bio omo man na me kan omo ma ohia ni mobrowa yes chese woni hwe ono na embra no bedi animu but anya mu a mode mo yam kom enam mode mo yam kom enenam etete Abrokyire kro na wo say ya na omo ne ma omo gu bogafo anim ase omo gu bogafo anim ase to the extent say wo ti Abrokyire na wo say fight ema obi ono no what say you what Abrokyire akoje bribe ekuma obi o Ghana oje bribe oje bribe ekuma obi o te Ghana wo so me ti Abrokyire e beda na ebu Abrokyire fo mu gu Abrokyire fo ni mas too much omo na ma Ghana fo no dabi mama ano de ne enti my Ghana na da ho no de e oba tan o Ghana e oba ena mo a mo pese mutu kwan ba Abrokyire nde bia ye ka se Abrokyire ede Abrokyire eya so wa ha no ena wo ba me de bia ya sa asem we muntie ni yie mesre mo de bia no obi se to ye nto nyum bi mo nti na you na uni pa no wa she wa she enko 3 4 me mama na from you hey hello mama edi asema ejeku asema befie ediana sie menyampese midie eno kasantem ajei odewa me daria ebodu mienu obiawu asema befie me se ediana sie ejamanu ewo ye me depa otanfu bewu eboshire otanfu bewu ama ma boshire ompe yeye ubewu ate abusia sa pepe da bia se be kan cry dey e de akire mo ye ntwa mo ntro na na kufu Dubai face the country for na go mu ani mase what ya say eno na ese ho omunya mema aba Germany ha omunya mema mo dwomanu madwa media no so dede ene na sefo na hei na sei ena woni mame ade so mo say twantro yes ena mbekan entro no mutwa ne kwa na san metan se Akufo-Addo president no atimi order akache German Adwenepahene woni se wa ma obofo nyum no akwa akiri pa mama na kwa akiri pa mama na kwa akiri pa ne nyum na ede ne nyum na ede sa pa boni ni dia sa owu a esa wo ma ne ye ode that's it. Your wife is very beautiful me that's pa wo ma ewu ni ye ode because onya wa anka wona anka obekun o pese o ye de wo sa mama na mi odum na nipa no wu ase ese wo ma ne ye ode sa hello hello Hallo. Jetzt sehen wir ja nur. Ich telefoniere. Okay. Alles klar. Schon Tag noch. Tschüss. So, Sa pepe biani. Na ye de Ghana dine ko akiri.
na abrofo ni agye na enye se ye kogina ho ye se kwakwa kogina ho nom na ye kokasa an e na Ghana nye meso me Ghana ni meso betre kroma na agye jama passport kra na ba bia wo Ghana no egum ade ya na mente o masene no wo betre kroma se na agye jama passport kra na ba bia wo no e wo Ghana no so Kumasi o se Sunyanyo Accra o Tamale o hin egu passport no what is untumi change ubeto change your nationality but baby wo pa de o date of birth you can say place of birth untumi nyade en change ne da never ade so mo to mo tiri no never and face the country for asma ye ka no ma me face the country for asma ye ka no me say 24/7 what you say you also want to ask your uncle what is it face the country for asma ye ka no me so mo nya mema Germany yes face the country no ko ye kwa de time se face the country bi o ma ye bia UK for face the country no ko ye no it was okay perfect it was perfect omo koko gina ma ade ba ko na me support o mo ye say UK for no so ko to bomb wo ho bomb mo ko to ye no say NDC for ko gina ha na MPP for ko gina ha enso nya politics no UK for dem omo ko embassy me bomb abaso but omo ko separate ye NDC for ko na MPP for ko ha aha nti omo de na de omo de na momo e de akro mo ya ade omo ko right place ya so mo ye de so mo ko ye no so ati ase na ha say for dem de omo antimi anko Berlin omo ko eye Dortmund e de ko ye no guase poto no mo wie ye no omo say nya information say eye president of Ghana Nana show boy Nana do ba e Germany yeah nana oba Germany be ma kukudrofo o kan woyo o se ade ye oba Germany ha say oba no eye face the country for yi enya information no omunya information no say anana eba ide afede ye be dey mema no mu bie afede obi sian na I mom kiss back sa pepe afede we sa na mama power what you say afede omo atimi anya dey anko ho omo tete media no so ye ba na bo video ne yato na ye say na adem di dwom kra se me no me nya politics mama inda ye nyem dabi ye ho for Ghana won say ye nya politics obi a onim ye bia ye focus ya Abrokyire Nkratasem yes advice me amini so what I say mama adia yes oh omo de so omo do Abrokyire Nkratasem de omo tumi stand adia e ma me di dwa ye kra no say Nana do buy no Nana do ma ye nchi obi a o but face the country for no enam nipa bon for mu di animu nti no entro for mu di animu nti no e be pe kwan bi so unim say no mpe so mo ye de tete o mo ho say Nana do cry so be me ache o mo ntumi nkasa ntre o mo anko ho no eno na ko mo begu Nana do anim ase nti Nana do nya anko duru Ghana no ko mo di ka to ama ne Ghana for say mo ma panyin ne baaye no we no mo ye dey obeye wa ha na Nyankopon so adawroma apom ho ntoma ama Adwenepahene abegina bonten abeka kiro mo se eyentro na ado ba kromu ano o respect ne ho yie o ye o nye o ye mampanyi ese di sa o respect ne dey e de ma no na ado ba ha no ono no oni kwan a ofa so tu kwan yo na ado abeka che German aban se onche adan e di antro sem no munya sa antro no na ado Ghana foi na ado ba kromu ano wa ambede suspect ne ho wa me country aban bia na say police ni bia say control bi what you say adentina omo so omo odin no omo na ye so mo mpo so omo nko gina won won wo de o musika sa ho brase nana we love you nana face the country nana we love you adentina mo so ma omo no mo anko gina ho say mo anko gina ho say wo nana na say ese kam ko didi na tem ni attempt say de mo ba ena ye won krofo bi wo ho Adwenepahene mama social media no be di atempa omo hihase sa na omo hihye omo epushi sa nkrofo no omo kura de omo di atem kura chei sa nkrofo na omo ba ebe di atem social media omo de esumase underground omo na den sem ma on se ko ka omo nyuma no teachers Adwenepahene teachers omo na den sem ma se ko ka mama omo na kan sem me say kan biem say Germany had there bloggers no mo ne da so mo nya mema de okun manto kwa ekun de okun we ekun no twantro etwa mesrem one manko David me ne manko yenye ebinom David wa especially yenim wa David
Me yenim wo na wo be kan. Me no ba ekoko. Me o ma me. Me kwa me allow no. Me can patri bom. But wo be ma de me ma won. No de. Me se me din se bibia. Na no so se. O class a. E kan no me de me allow. What you say? Mon comment na muni atem. Na mani nye. Mon comment na muni atem. Na mani nye. Wo hwa me na wudi matem. Na ya oya. Wo hwa me na wudi matem na ya oya. Na do ba ha no me so me go obi anim ase wa ha. What you say? Sa. Me mama na friend. Hello mama. Adwenepahene. Asema Becky. Adwenepahene. Mama fa article, mama fa article bi wo mu ase mo. Mfa wo mu am. Nso bi wo ase a ho. Mbe kira article bi wo mu a kire mo. Obi okuta article 33. 33 na 34 ene kita no. Ono no ne maame. Ena je ne ye dey etenam. Ne maame de ne ba Abrokyire na ne maame je ne tenam nti no. Enam sa article 33 ne kita no no. Obi wo ho no ma sa article no munye du. Nti e wontimi fa anye no ma bebre. Sa nipa no ekokohia obi a okuta ejama passport. Yes, sa nipa no unso obi okuta article nim se timi sesa no. Yetimi sesa article krom ha. E ma ne yie. Nti ukuta article bi na se nya, ne tire kire mu no. Ukuta article bi na se nya, e so fight. Yetimi sesa. What you say? Untimi enya adwuma me sesa article ma eno bi nsida. Upa ukuta article 1 na enya. Yes, ukuta article 1 na se nya enye. Untimi ko ye adwuma, opa ye adwuma na otwen be ya ebe wiate. Ye nsesa no. De timi ye sesa article ma e say. Ebia me kuta article 5. 5 no ebia na mu oha. What you say? Bosia kram timi fa nye bi. Bank account okra no di bia ye ntimi nya de ma won ko minus. What you say? De obeye ne say ebia article 33 na me chirim 34 no. Eno no gise wo hia obi okuta jama passport. Anase obi okuta indefinite. Woni nipa na wo a akra na ebenya jama passport. Ta akra nya jama passport automatically no obaye dey Germany. Nti no omu gina so ye dey esesan wo article ne ye dey. E the amount article 28 best article. Wo ha sei. What you say? Aha, eno obi wo so ma me. Oba ha sei. Woni Germany awale. Awale no mo wale no. Omo hunu se awale yo mo wale kululu bi ye dey. Ewom. Omo hwehwehwehwehwe mu a akwakoduru ba bia se ese okay afide de okrata ye de ma. Enti krata na de ma no e bia na wo de ntom suspect na e bia na wo de Kenya criminal record ye dey. E okroma de da. Nti instead of 7 article 28 na come article 25. So ati ase e no obi wo so a wo adrum. O wo adrum no a ye pese ye gine tun no e be na drafa. Na drafa na se e bia onkofa ne Ghana passport mla. Sa nkofo ne ya na time mo article 25.5. Article na dos. Nye de bia de betima betirechire. What you say? Sa nkofo ne mo article 25.5. Wahu. Enti article 28 no kra no. Unse ya no my ABS 1 eta to ketua. Yeah. Eno o upgrade ko animu a omutimi change na ABS 2. So what you say? Enti mo de mo ne ye ka say etna se chire Abrokyire nsemu Nkratasem a. What you say? Me say na chin ni mo bia ni ho. No size. Onu na the article eba amansa 10 times. Ema obi a wo German krom ha bia. Enim Akwa me fresh. Adwene ye adwuma. So what you say? Adwene bom rough. Article no dey. What you say? On na dey buy. Yes. On na dey buy. Me say mama sign love you know what you say? Some article. Yeah. What you say? Article. The article. Mama, where's na me come? Article family. What you say? Article family. Mama, me try Ghana for mu ha. Me say the oso onim bibi no. Ano so fa ne de enye de. Me cheche but em be kanta de ni ko so onim. Wonim article mu a. Enye say oba na. The article. What you say? This is love sign e ba. Me that much am enye say oba na we say your article 25. Enti no. David chirem. Me say the article. Okay. No wa chirem. What you say? Obi okuta article 5 bia mbekire. Omo we say I do article 5 for so. Mama. Article 5 for me chire mu chire omo na. Chire. Ete me say the love sign. Oh, article 5. Omo article 5 so be chire mu chire mu what? Article man. Obi okuta article 5 bia na e wo Germany krom bia no.
Oh. Yes, uncle for now. Mostly no one could take a 5 for be 5 years, be among 5 years. Okay. One could take a 5 for no. I'm here for. Or more and a be free bed, be free bedroom. Obi okuta take 5 bia na ekwan fa so a ekwan fa so nya na nkrata na mbechiri machiro no won kuta take 5 ekwan fa so munya mo nkrata wa Abrokyire Germany na mbechiri machiro mo so be free Italy ba kroma sei na okuta ye Italian pass na obanyem ewo a be ma na woni bi no a wo sen ma be ma no me so ma love sign ya da mas omo munya take 5 no na mbechiri machiro mo no ekwan fa so nya mo nkrata na mbechiri machiro mo no what you say hwe obi free Italy eba ha sei na obanyem bewo na nipa kuta ye Italian passport na o de ba cover be ma bi wa ha sa be ma no enam European Union law e kire say ono no visa ekita no ye European Union visa nti ese man article 5 sa article 5 no Muslim nipa no say o good record the first visa man 5 years I just after years straight tinipa ni timi ko school no atrom be ayens ni bibia wi after 5 years no onya 4.5 years a otimi apply indefinite tini 5 years no be so no na wa kwaje indefinite ko kroma no mo de 6 months na wa apply indefinite na ye de hwehwe mu ye de ema wa apply German passport a ye de 6 months na to ye de hwehwe mu obi wo wa obetena ho ama na wu ansa the same to obi free Belgium eno be ye awale o krom ha ana ono be wo krom ha sei no o de ba cover o krom ha European Union law no e cover ni nyina and also article 5. Obi free Italy, Ebaha, and also article 5. Obi free Spain, Okuta Spain passport. Obetre Germany ha. Ono wa. Ono wa we na wo no we abejo krata no. Sang for no article 5. Article. And obi oti Germany krom ha. Oti Germany krom ha say ya. Okuta ni German passport. And as indefinite, our qualify say man krom ha say no passport no. Sang crofo no ono wa also yemo article 28. The article family. What you say? Your article 28. What you say? And obi ho say me kuta B1. Nye B1 ni B1 so. Nye B1 ni B1. B1 ni B1 na. B1 any B1 na. What B1 no? Ye wo exams so ko exams na. Ye wo lesen. Nye ye kan. Ye wo hearing the other the tie. Ye wo sprechen the other nye ka. So what you say? Speaking. What you say? We mo ya me Dutch na ba. Okay. So, enti sa miensa we no. Se wunya B1 miensa, and na full solid B1s. But nyeso akwa konya wunya mutu a. Ya na eno certificate ne de less kakra. So, enti no obi wo honom na. Da bia se de be kire nsem ai de a kire mo. Ena wo be se obi o Abrokyire se ma me. German titiri ho se ya. Na se woni nipa na ewo. Na nipa ni kuta Ghana passport a de bia ka kire mo se o monyi no mo nkrata mu nya de enyini. Nipa ni kuta Ghana passport a Ghana passport no kita no no. Na kuta normal visa. Sa normal visa no. Wo ne kokko wo a. Ye ma wo article 25. So at article 25 here de be ma because nipa no eguta Ghana passport. Oh yeah, that's love side ever. Ena ne ba no. Ah, mama. Ena ne ba no. Oba no so be kuta ye Ghana passport. Nti wa oba no kuta Ghana passport bia no. Automatically ne ma article can say 25. Article 25 no kire say oba ye Ghana ni anasa wo adrum ene age watum. Obu o adrum a ye gine tum a o ma no can say a blue passport. Blue passport no ye adro passport a. Untumi fa nko my Ghana. Mbekire ma kire mo mo di adro na ye ge o madro tum e o krom ase no. Unti for say blue passport no enko Ghana. Boko Ghana agi se be kokosi Togo. Nti oboga fo bebre ho a o mo kosi Togo no ma fa car. A sheda be Kotoka International Airport. No a kire say time say na my flight be dey be duru. O kire time say na my flight oboa o kosi Togo. Togo no e do kokosi ye. Italy university mama me. What you say? Da bia na ye se e ba on. Ye be kire nsem no ma kire point blank. Ena memfa ayi menyina akosa akonya we so. Na mentue no mo Italy ne ayi kakra so mpeso mba ha be ye adwuma. Akonya de e wo ho. But the chance of Italy now person ba ha se be ye adwuma. Na ukuta ayesa omo indefinite ne bia. Obetimi ayi de aba. But oba de be boa won say di ka kwa outskirt. Di ka kwa nkro nketua no so bi. Sa nkro nketua de ente na yetu sa afutu no mo say nkro nketua no nipa nurse bebre de e wo ho. E na ho no people work ne ya ne contempt ne krom. People work ne contempt ne krom to ko outskirt. Na so ko tena honom. Na so utimi je can say allowedness no permission no e wo honom
na so utimi de nya adwuma ye de eye e wo ho a after be 2-3 years no utimi de emove ye de e de back room go satan no master pum say de utimi e de krata ne de eye adwuma ye de e wo ba bia so ho enti ye de ba no say ye kire nkrata no ma Adwenepahene for article your first here ya later wo de sa article nyina everybody be sa enti no omo de so omo no omo de what ya se na katum ye de ya ben adwene ye adwuma nti se na ye ka no ye se fix the country no omo ye o Germany na to nsuom fix the country for no omo nya mema so e friend so bi no omo han omo nyina ko tete sei omo ntumi nkasa social media no omo te no omo ye dede omo ni kan fix some attitude first omo fix some attitude dia ene obi abe support omo mo tete wono na mo tete ma so what oba so wontwa dan ka mo betenese na kromu ha sei ebu aban na fa so adufuru pe ne enmunyam pe ena ayem ena mo de mo ni bre kogu Ghana mampanyin so mo de mo ni bre kogu Ghana mampanyin so ena Ghana mampanyin fo aye sei enam se mafu na mo de nam nti no afuro na mo de nam na onye wafu na de nam a na sabi wo betan kromu ha sei ebu aban fa so sanye wafu na de nam a ada na ebu aban fa so nti munya aban na mu bu omo hoye dey efa so e okrum ase no munya jama aban mu bu omo ye dey efa so okrum na se jama ne se aban kwa na omo odin ama me nkomo se ekru no komo se ha sei da bia be kan okra dey e da chem se face the country no na do buy no ukwa Abrokyire ba bia ukọ ho no ma wotimi se Ghana for net because uju wa free na wo ho no wotimi se area had tuntumfo na se Germany se ba bia wo area na ye tim na tuntumfo nhira anya dey enno so asa baabi wo wa wo kwa tuntumfo no mo dɔɔso ho nti ho ne nyina ne baabi a ye dem tuntumfo enko a e de e wo ho no so ho enti abusu anda bia be ka no cry dey e de akyere mo ye say Abrokyire mu nsɛm e ko twi ko breman de Adwenepahene na me ka asɛm kasa ma me pese me clear na asɛm so de bia me ka pese wa wo pese wo to kan bia but ye dia ne say ye pese wo hu real situation wo krom ha no Abrokyire de fa ba bia de fa ba bi so ya e na wo ba no fa sho tu mu say wo ba wo be fa o ya mu be fa tete mu asena eniema ye de sisi na kwan so aye ama it's Ghana for me advice am de be ma mu no enti muntie nipa na o ye de wo ka no kure no e kire mu de bia eno na mo ba because mo be hu say oh asem we krampo ana bibi say nipa smesi ye de kire mu kire no enti no meshe mesapo mu nsu se ne be ya me fight akomani na wo obi ani ni tri e wa Abrokyire obi wa hanu ma oba a chance na onya Nkrata obi so wo hono ma enche ene wadru so wadru mu ye han a de bia no ebe ko ya e obi se me de be ma omo ya da se mo a omo so e pese omo ba Abrokyire ba bia sa ba Becky kasa obi se Madrid or say renting apartment na expensive e wo Germany ha na apartment na expensive ne board na kro bia so ne de te say wo ba Germany ha say ya baabi o mo apartment ne bo den pa ye te say Bayern Munich and Stuttgart but Wittenberg Stuttgart ya say no omo apartment ne bo den enema bo den Munich so no e ho no ma bo den but ko e bi te say enkuro na akekeka ne dia ya na apartment no e wo fom ne bo no hyera nya dey enya din too much sa but apartment de dia na do na ye ne say obi wo je apartment na o de bia ma obi aye dey because be nipa no nim so nya dey wontumi entua eno is allowed so ati ase because obi wo ho e bi o mo nipa bia be 3-4 no ma je fie o mo je bia o be 3 rooms obi a hye ne dem obo ne bra na address the fee ho simple sabi se kitchen kra na do ti beto adam pa wa address the fee ho a ho to won se sa ne o ma we sem no ma me na asai nipa be chances because na obi wo mpo na oba na wa be pe be na address ato a na ye den amande se o mo na ye den because kululu life no adoso wo tuntumfo no ntu bo se tuntum ne de na de ko ba bia obi be ka se ne tuntumfo nko ane ye Ghana fo ti na ye ka Mikosu Arab for some man. Mame. Minkosu won krofo a
almost 2 almost. What you say? Sasu na almost more for Sa. Samatias. Hello. What you say? So now event. Ya ni motsi nti What you say? Ye bedu bia. Sa. Ni papa ya asem. What you say? Sa pepe. Dabi. Me motsi papa. What you say? Ni panipa na me do nipa. Sa. Ni pa da so ya win. Dabi. Enti sa na ete no say kroma se na ete no. Abrabo na. Obraba. Emrante bia obi achia wo. What you say? Wa wo so bia no. Ya chia nyamopon hia wo. Sa pepe mon hye ba so no awo so. Sa pepe. Hwe mame. The way we asisitie no. Nipa obo abrabo papa no. Ene se kanfo no. Ye pushi no. Na wotime de ko nanim. Sa nipa no da bi o ka no kra ye be support no. Even as name bia obi amechia wo. So yeti abrokyire ede. Emusu esan eya. Opa abrabo papa e wa ha. System na ye adwuma. But system na ye adwuma no. Face the country for na omo so omo denim so omo face the country no. O sere. Face the country for na omo so omo denim so omo face the country no. E o Germany ha no. Omo abrabo te sei. E de pen e na omo de ye aban na okrum ha. O go kan ye se abrokyire asem de manenka ha. Men enka ha. Ese Ghana for no sua bibi. Enka ha se da. Abrokyire asem enka ha won. Na ubede unwe na ote Ghana no te fa futu afrim. Na opeso oba ha no. Opeso oba ha se abede na osua bibi afrim. O meduru airport no me stranded nyesa. O meduru kromase na homa kire no. Da bi. E be kana kurachi maka chem se wa ba so bi ahye. Germany bloggers na mema na otumi a. Na Emirati eba asa. Omo maka nyina omo ye fake. Mema no. Mema no kwa de. Ema no so no. Omo me papa ye me yire na se wanya akọ. Aye nko an ye papa. Omo What you say? Omo maka ni so. I just omo ba ebe register. Obe register ni ya hwehwe people. You show people when you say wo no. Obi beka say oye adwuma wo immigration office. Yeah. Me bro so kra. Me na woni mana. Me say na obi timi ka say wo ba Germany ha da be. No kra dey say wo no. Sister bra ka wa no. So wo say what na krom ha 50-30 years na woni bibia so fa wo dey be kire. Very good. Eh just simple. Be kire na woni no fa futu say mo mfrim. Oba afma no. Kawanu tum. Be kire na woni abi. Kasa mama. Keep quiet. Kasa. Ghana for mo ye mo ebinum jealousy na ye mo. Too much. Yeah. Eno bada be. Yeah, oba nura. Asem no. Mama. Nura na oba ye. Oba tan kra de me so dey relax. What you say? Relax. Ebi o ha na o ma ya ma me bukure obi o ha so support you kunu na nko support you. Na me support you why? Una awale no. Nko support you won. What you say? Nto support no kunu a odi support no kunu. Oba so ahye yesi abrokyire mu sem na de bebre mo. Won live fake life nyina no. Ye beche omo to maako. Me ka chem sa afie ba na se kakai no. No so ya be ma no o me ka se fe. Sa me se medical bobo din bi mo atwetwem sanko asefo bi mo na asefo tototo fe wafo bi mo o mo antima mpi me se blogger bi a wonyina nim o Germany bia na de e na o ye jani obi o wonyina nim so ase obo na dwuma ne bibia e kama no na adwen e wo de oil wo focus so but omo na omo yi omo na on social media e na masters of the game e na den hey omo nyina no boxer shorts okura ne bi nhye omo nya mema omo kwete ntise omunya memo bema na ye adwuma tua dan ka bema na ye adwuma esole o se boso me ye calculation se ne me kote dan ka free mu no kote we free aka se muti kro mu tua dan ka mu san kama no ntum e ka kire Ghana aban edidi na tem na mo ya mema na do ba kro mu se na mo we so go so ha ogo mo ya mema na do ba ha no hotel ni nyina se mo betina social media be view. What you say? Moya man hotel ni na mbata social media be view say na nado the hotel a odanie munya information bibia because face the country for more WhatsApp group. Na one inti no say oh ba ese munyina no mo ka no mo platform. Okay, we opportunity. Na mo opportunity a. Ana mo tie ya no. Yes. Na ka ese mo tie ya mo gada. Supporters na kura mpo na supporters na kura na ntuma kubia kaza ka leaders om denim nyina ekoye. So what I say supporters na ntimi anko bi example leaders na mba social media be dia tem no
ese komo ye dey etimi ekoye so ati ase ese komo timi koye ko kase na ye ne koye face the country no e wo Dortmund ko gu ehun ni mase no ye ko gina wono me koye dede face the country ne koye je ma numbers no face the country ne koye jogging achi jogging am ko emma na mo ko pe face the country no mo koye jogging wo honom no jogging no mo koye mo ko pe ma e wo honom no eno nana yaba se wo ba Germany ha de a yesrew ye be kan asema ye de e de akyerew ntino yasem ni nana first of all me na me blogger na me di watempa no nana me na me blogger na me di watempa no nana me ni watem kakra ansa na yato aso ate na me nsuro na ko di na do atem a wo nanimu a wo so se Kase, who drew waka? Me say, never. Nanka we so aba. Nanka we so aba, we so boss nana. Nana, me na me campaign ma wo no. Ba campaign na me ma wo na abato no ba e na wo wini na wa ma miska ne bi ni no. Nana, me ya pa. Nti say ese me ye dey. Ese me ka face the country for no. Nti at the end of the day no. Ese me ye dey. Me anya ska ne bi ani. Nti me anya ska ne bi ani nti no. Den ese me ye. Ese me sum bo wachi wa hanana. Ena nana me so me ne blogger na. Me hyehyɛ amanfo achi piepiem so muni watem no. Me ne blogger na me hyehyɛ amanfo achi so muni di watem na do. Me nie. Na we so introduce no nana. Me so me ne blogger na me ne ma ko pa no. Me da na me sura de kakra. Nti ya na ase me mpese me ka bi. But me tell you picture be tonche di watem pa. So, nanka sa blogger so mu di atem ni nyina no. Omako jira ke kan nyina kyerɛ na do. Na kra na do mo post a. Ka mo timo dui e wo e. Afede mo wo sem mra bi esne bi. Se mo wo sem mra wo kro. Mo wo sem mra wo kro mu a. Enti mra na se ye ndidi atem basa. Ba social media na mo te so amu. Mo free se Abrokyire se ne bibia na eye won. Ghana fo nya Abrokyire nya bibia na yesa wo. Stress e gu kro mu ano. Me se wo hwa ne de kabra. Wo ye wadwuma no. He? Ko na ye dey. Ko na kokodidi o prime ministermpatem. Ana Burger master. Abrokyire obe ya ansa age kretia wo. Manya no fo e na Ghana mpanyimfo asoso mo so. Mu atemdidie no. Manya no fo papa. Mote a social media. Akasa me mu nyina ka mu gugu. Na mame mpacho mbe o hema. Omso me freedom fighters mboa. Omo ye Jimmy fighters. Omso me freedom fighters, omo ye nkwastia for fighters. Omo nim nyansa, omso me freedom fighters. Kote friend kote bi na o ma hem. Mo se mo freedom fighters, mo pese mo giga na si wo. Eni atem didie no. Uso mo nim nyansa. Uso ye freedom fighter, o pese o giga na si wo. Enti wona wudi atem no, uso wo kra ho ntene o. Wona wudi atem no ho ntene. Se se e ka cho se ma position a, atem didie wadi nti e ma obi. What you say? Untwa. E ka se ma position a. Ambassador deal. Wonye bidabi a, ne ko hwe file mu a. Abranch on social media wo dimpa ni for atem no. Na so do betra so a wonye hwe. What you say? It also a freedom fighter, learn sense. So nyansa and Adwenepahene TV etumofo Becky TV tumofo na se we tumofo ye kanya asem tumu tirima mo mpese mbefa. So mo ya dem mbefa. Mama modwuma, da bia mama modwuma. What you say? Video we na eja mo manu. Me so mo nim nyansa. Mo sanche. Face the country for no. Face the country for na omo say omo di di animu na. Omo go jina hey. Germany has say. What I say, Germany has say, omo fake. Yeah, support to papa. You support to say I'm fixing Ghana. Because you free Ghana, yeah, my papa for. And yes, I am support too. Face the country in Muntie. We are in full support. You support to papa. Now why not pay Ghana? Yeah, no, madam, asem no. So musu. Na, omo say I na who support to. That you mama. Asem na, titwe no mo pesa mo beka. Enti omo de nwa guy we be a chia. Omo de nenam, e na ase. Abna santo be a chia. Omo nka se nipa ne so support o. De bi omo ka omo ketia. E na nipa no mo so when e kan da ben ye ka se support face the country. Da ben ye ka kire mo. Mo kan kire ye. Mon kotra he fana me say platform ma munti platform krona me gina so say I'm not in support. I was say Ghana be you know omo ko family. Sa platform no monye do omo ko family. Omo ko family.
Ne no adana komuntu mi ko twasa video no mato. O say bi no mko twa ntato ato na na do so no. Na yesi da bi nipa de o wi ase aka no kure. Sa Wanchi obi o amaja man police. Dabi. Obia yanchi obia na do me yanchi obia nti yesrem Ghana for no most spread fake bad news no about Ghana president say wa me achi obi wa me egu obi anim ase because of dabi sene ka ho na ko me achi wo mo nti fu se na do omo chia na no na omo ko na face German police nso wajimi sabi fu se German police wajimi say o say an wo ka face the country nti eche wo ena ade ntram ko gire ko face the country won ya ncheche mo e ho ndade na ya nche munya ntro twa no ate na mo wie ya ba mo ta mo so Adwenepahene so be stop mo muntu adan ka responsible and sana makwa muntu adan ka makwa ka Ghana what you say mo ka say mo yusu no mo for the right year akwanya e di agugu hanom ya mo ka isa yankasa dabi yakwa ebe bomu ebe yensema yede amamo sa pepe sa I was here for mobile no share video. Oba no share. Me said the article man. Some man last time. What you say? Yes, Ramo. We the me article nyu omo. Me article nyu omo. Article. Me article nyu omo. Article. Yeah, bompa esro Nyankopon say omo a obi a won Nkratasem mu. E okrumu because your mission say ye be boy enuanom a omo ni Nkrata wa futusem mu. Article man. Say bi nyeska wo. The article. E na e bibia wo. Unim dia unim no. Futusem hello. Afutusem a we de wutu unua ba won chen a wonya time atu no fo e won Nkratasem mu e be boa nipa no what you say nipa no obakromu ase a kire no article ekita no wo kra wo de ekita kra wontimi nkirim na be do akokire obi dim wo de ekita no wontimi nkirim na be do akokire obi dim na ba copy afiru ho no wo videos no mo tie pa me say wo ye kra mo de fake account omo nsua ese no omo nyim hwe obi obekwa akotena ba bi me pa tro me kasa asem obi obekwa akotena ba bi akase article obekire article no sua firi Adwenepahene ho no o tie firi ni video because the whole social media Germany hanum no Adwenepahene ni power no e di article e ba no bi anim article so obi obet start ya kire mu bia se na 25 26 and 33 bia o sua firi Adwenepahene ho nti odo mama obi busa o mo say kwan be na nipa fa so nya 33 article ya o mo nkire no so nto aso okay e kwan be na nipa fa so nya 25 na no ma kire mko 25 ni o mu difference be there wo 25.5 33 na angasa kre 33.2 e wo ho 34 no kre 34.1 e wo ho ni nyina o mu nim they say ya ma o madwuma what you say etibi so mo konkoye omko investigate no mo nsia na mo fa video no so what you say ya ne ama na obi kuta krata o nim krata no so mfa so obi wa okuta krata no onim de krata no krompo wo betim da ye aye empempenso obetim abuild krata na ye da kwa kuduru eno aso ndi onim se okuta krata ne de ekita no but ye ne am mahunu se okuta krata menua hwe ba bia o picture no wo no o picture no wo no ase no normal visa na kita wa hwe ba bia o picture no wo no ase no indefinite no kuta ba bia o picture no wo no ase no e be akra na de ni nyina ba betotototo a kire mo article no bi wo ho a ewu no krata so hunu mami onimu po obi wa busa no say oda se beto onim say me be say be wu na outside be ho there omo ha me omo threaten me say na me ate na ma kire say na article be ne kita was boye article no na die me say wa hwe article no na duty krom ha visa on enye years of visa no akuku da bloggers omo nyina abo wa baso yo omo si mu yo mami omo ti blogging work na sim omote blogging work na sin hwa ye no abo Adwenepahene ye no de tie no say ye nkasa bebre but kasa ye kasa obe kasa you talk too much na nyansa nko a hwa wo okromu ase ya me ka we se ne de sia na nyame adoma kye no be sa tie nka wo okromu a enye visa no yes na kita na de ti kromu ha wo omumfa mu aba e wo ha sei wo okromu ase na obi wo kuta aye article 28 na kita no wo okuta article 5 powerful article na me powerful article be 4 akiro mo ha obo okuta article 28 and powerful after German passport no article 28 e wo Ghana passport mo no best if you no article 5
Article 28 na Article 5 and they too powerful, but 28 and they the most powerful article. And Obikuta Article 28 now Obikuta Article 25. Now Article 25 from all 5 years visa Obviously they are scared that you are exposing the truth. Yes. That is it. Obikuta Article 25 for a year, but Article 25 a year, but no a form. Our form. And no, the Nippon obey any day. But he bet me actually, say, or baby or dinner. Entino, Ubikuta 28, and so 6 months vesa, Muntin year. Ubikuta Article 28, no 6 months vesa. No Ubikuta 25, no 10 years vesa. Do 28, 6 months vesa, and a mood to send Ubikuta 10 years vesa. Ben Mabuno, Ubikuta Article 20, Ubi was one day be a Makwane Reno, 1 year, show article, and a vesa crowd Timu Kruma. I didn't article no qua article emu. The book Article 5, Mammy. Mr. Article 1. What you say? Sir, who should be message Rebecca Chua. Share the video. My own near be out. I'm not telling him, sir. Sir. Tino Yadamasi. Nana so chiamo. Nana. Hello. Nana so chiamo. Sa. I send a papaya. Oh no crano. Wajatum. I say your friend papa Adwenepahene. And I chum. Adwenepahene. Oh, and then you're in the mood. What you say? Sa. You ban a cry jatu. Abusia, the moon and was it. The catcher must say, a ban German has said, yeah, and Nkratasem some dear, who tried Adwenepahene TV, who be any ho. Memano, Nkratasem. Any more madman. Yamon, sir, almost a Pepe. Oh, paddy at a family. Can you free? Omunchenjo Musubain. I don't fake live from the tick room. Say no. Wow. Obaswa, no subscribe to YouTube channel. Send down the video be about on Saturday, on Sabeka. I hate German in Stuttgart. Ya catch them say, yeah, then say, bo. Utumi, Germany, say, a bloggers, no so, Munina, no, me fake. Memano, apart from Maserati, I'm ratty. Mema now, we are bloggers on Mujo when you was some yeka. Obua, when you name. Ntono de ye nim no so ate ase omomuji omanim no we eye Adwenepahene TV esi nchen a Maserati Emirati esi nchen a ma no so no omomuji omanim no Becky TV esi nchen a na se wanya akon page so esi nchen a omama kanya no ye bogus mema no tete ma so omombu aban ne fa so sa ankofo be gino ka kire wo say fix the country omo ye fake message e di jam no my catcher on me say last warning. Strong warning. Me say omo mema. Omunya soma no more amra forward e make cafe. We then came social media bi mu. We ke tuka. We tuka nanka life. You do an asset wo. Na for life osu. Na ahwe de beko. Munsu nyansa wate. Na munya se mu bu aban na efa so no. Na emmoa mo. Ma me yenko. 3 4 me mama na frame achi hello mama ediasem ejeku asema bafie me se dia na esia menyampesi amidi eno kasantema me mnenda wia ebodu mienu obi awu asema bafie me ze hwana awu ya hwana awu Ejamanu ya me depa ate otanfu bewu o meboshire otanfu bewu ama maboshire won peye ubewu asa ubie ate atialo awusia sa pepe mo ba so mo subscribe to YouTube channel send down no ye the video bi aba mo sabede na mo ba bre Otanfu bewu ama what you say pay ye ubewu sa ubie ma what you say ebusuan dem nyina masem mo support ye kwaku se ya ko de sa pepe esidia ba ye chia sa pepe what you say uni ebusafo nyina sa nyame nhira mu nyina Obaswa, no share, no subscribe to YouTube channels. Na my Adwenepahene TV on YouTube. Becky TV on na say when you page so here the ewo. Hello, what you say? Mungo follow here. Kekwaku.
hot seat munko follow no sa pepe eye emrante hin so munko follow no na drag so e wo page munko follow no no the talent and the talent na nam so ati ase we are you say na no sa to nyom osane papa so ati ase sa pepe ye da munyina ma se Canada for echia mo US for echia mo the whole we ase baby eche mon kan fa ne time mon kan tu no fa ne time ati ase sa pepe e di asem ejaku asema befie edele si amenya pesia bidie eno kasantemwa mimi ndewia ebodumienu obi ewu asema befie mese wana we ejama no we ya me de pa abusu ade mbesia nyame adon besa ate o se Nyankopon say yi onto no say onto o se eja mo kire man papa mo kire efuru ne da wono man fa fantuye manom pro o se mo kire man ni bibi kakra nche ne botom mo kire man wo hefa papa mo kire ati ase te kakra hye wo ho efunu na da ho no emfa ntuye manem pro manem kwa kushe manem pro ati ase don't pay a year bia obe bre wasasi su sa na baby a odi e be fa bia be botiri na se no ma ti ade ne se no me no se me King Kong master of the game Germany ha me na ode me se me bo na makasa number 1 King Kong wa wo so ye be ma no se fe mususa because mun tua dan ka mo tete ma so mo tete ma me so mo kwatete sei mo ya mema ba ye be se o pa cho ye mo nya mema na do ba mo timi anko menya ya mikunu obabu what you say na do ba mo timi anko mo ya mema e se be pa cho aba mo why me se mo ya mema e pa cho se me na maka kire mo pa cho ama mo me se mo kwatete sei mo kwatete sei mo gina ba afum twetwe mo kwate no mo nya study mo mo abrabo yie abrabo etene na mo nya mpanyimfo atim de die no mo mfa kasa den ka kire mo mpanyimfo na mo muti kroma wabusu ani kura no wabusu a wo no enkra wo mo akra wuti hwe mo matre 4 5 6 7 8 9 10 o mo kura timi control mo ono ba ti fia timi control no na wo control Ghana panyin mo nya study na mo nso nya sa face the country no yes support say me patch o man yes support face the country no but nya obi oye kululu obi enim so obu aban fa so e man wa beto bi man mu say man no na wo ko gina wakasa wo man asai Edumbe si edamase nyame adoma mbesa ehia bi peace out bye